Važni događaji u Obrenovcu nižu se jedan za drugim zato što su se stekli uslovi za njihovu realizaciju. Danas je predstavljen projekat izgradnje daljinskog toplovoda za beogradske elektrane. Na sastanku na termoelektrani Nikola Tesla prisustvuje je predsjednik gradske opštine Obrenovac Miroslav Čučković, koji je moj gost ovog popodneva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Šta konkretno ovaj projekat i izgradnja daljinskog toplovoda znači za Obrenovac? Lepo ste rekli, istorijski događaj danas u Obrenovcu i zaista smo ponosni što se ti događaji, da kažem, nižu jedan za drugim. I što se ređaju i mostovi i autoputevi i jedna, druga, treća fabrika i što smo sada došli u situaciju da posle nekoliko decenija se stvore uslovi i za toplifikaciju, da kažem, ostatka Obrenovca koji grejanje nema. Mislim da građani Obrenovca treba da znaju da od kad je generalni direktor Elektroprivrede Srbije postao Milorad Grčić, da se termoelektrana Nikola Tesla Obrenovac i kompletna elektroprivreda praktično vratila svojoj kući, vratila svom Obrenovcu i da su podjednako tretirane potrebe građana Obrenovca kao i sve ostalo što elektroprivreda radi za ostatak Beograda. Današnji projekat je značajan, današnji projekat definiše, da kažem, uslovno rečeno, skidanje sa mreže toplifikacione energije sa 4 bloka A3, A4, A5 i A6 i odlazak te energije jednim delom za Novi Beograd u beogradske elektrane, a drugim delom ka Urovcima, Krtinskoj, Zvečkoj, Šljivicama i ostalim delovima Obrenovca koji trenutno imaju grejanje, ali koje će biti daleko poboljšano. U brojevima to znači sledeće. I za građane Obrenovca je to vrlo, vrlo jednostavno da razumeju. Sa svakog od tih blokova se skida po 200 MW, to je 4 bloka 800 MW, od toga 600 ide za Beograd, 100 se drži u rezervi, a 100 ide za napajanje Obrenovca. S obzirom da se sa prva dva, uslovno rečeno, ruska bloka danas greje Obrenovac, potpuno je nezavisan sistem grejanja danas od onoga što će se desiti ovim projektom, ali je važno da će te dve, da kažem, magistrale jedna drugu, da kažem, posticati, stvarati sigurnost u snabdevanju svih građana Obrenovca i mogućnost širenja mreže. U parama to iznosi 186 miliona evra toplodalekovod ka Novom Beogradu, 10 miliona evra toplodalekovod za krajeve Obrenovca koji tu energiju nemaju. Mi smo od strane našeg toplovoda i stručnog tima odradili kompletan predmer i predračun i on iznosi za, da kažem, šabački put, odnosno za taj deo Obrenovca od crne tačke praktično do naselja Ratari, koji obuhvata i, da kažem, delove koji danas nemaju grejanje, kao što je muzička kolonija, kao što su levo i desno sokaci uz Interex, na primjer, i ta okolina. Znači, kompletan taj kraj je negde oko 15 MW. Zvečka selo i ovaj deo koji je posle nadvožnjaka prema selu Ratari zauzima 25 MW i to je nešto što je, da kažem, količina energije koja je neophodna da se to stanovništvo tamo napoji i da praktično napravimo jedan prsten koji će se Valjevskim putem vratiti u Obrenovac. Valjevski put, za koga sad trenutno raspisujemo tender za kanalizaciju, će dobiti grejanje u iznosu od 15 MW. To je niz kuća koji će obuhvatiti i ova, da kažem, domaćinstva koja su u Dragačevcima, koja su u Boškovićima, u Belom Polju, koja trenutno nemaju grejanje, kao i naselje Šljivice za koje je neophodno 15 MW. To je što se tiče, da kažem, Zvečke i centralnog dela Obrenovca. Što se tiče Urovaca i Krtinske, ta dva naselja imaju negde oko 370 kuća i za njih je neophodno da se uradi 10 MW energije, što sve ukupno čini 95. Ostatak koji je vezan za Bresku, to ćemo mi sad trenutno uraditi sami. Ostatak koji je vezan za delove Dudova koji nemaju grejanje, to ćemo mi iz postojeće energije uraditi. Ostatak koji je vezan za Belo polje, ovih 60 kuća koje su preostale u centralnom delu Belo polja posle ovog projekta koji danas završavamo, je nešto što ćemo mi uraditi. Tako da zajedničkim snagama opština Obrenovac, Elektroprivreda Srbije, naše Ministarstvo energetike, naravno, uz izvođača radova, to je renovirana kineska kompanija Power China, koja je dobila po ugovoru taj posao da radi, čiji su predstavnici takođe danas bili tu i koji su bili upoznati i kojima je bilo pokazano kako izgledaju naši blokovi. Znači, to je stvar koja će biti u našem zajedničkom radu isporučena građanima Obrenovca u narednim godinama. Rok za završetak celog ovog procesa je 1 decenija.
To će ići postepeno, jedno po jedno, ali u svakom slučaju svaka godina pred nama će imati adekvatne radove i ono što je moja poruka građanima Obrenovca, pre svega iz ovih krajeva, jeste da mladi ne napuštaju svoja sela i da koncipiraju svoj život i svoju budućnost u tom delu grada. I kada kažemo da naš Obrenovac ima naše novo lice, to je upravo ovaj projekat je jedan od tih projekata. Meni se čini kad god se spominje ovaj projekat daljinskog toplovoda za Beograd, kako su i građani sami govorili, da uvijek bilo nekog nezadovoljstva. Često smo čuli komentare, pa ode grejanje za Beograd. Dakle, evo sada sve ovo što ste rekli dokazuje da zapravo i Obrenovac dobija grejanje i da je to bio uslov, naravno da bi se širila mreža daljinskog grejanja. Ta sumnja i ta ljutnja nije bila bez osnova. Pre Grčića nije pominjan Obrenovac kao tema u okviru ovog projekta. Danas je to potpuno izmenjeno i još jednom ponavljam velika zahvalnost njemu i njegovom timu što je apsolutno u ovom projektu imao svest da i kao Obrenovčanin je neophodno da se stvori za naredne decenije. Znači ovo je za narednih 100 godina, što bi rekli ljudi iz toplovoda i to je da kažem i direktor Ivković i njegov tim. Oni kažu 100 megavata narednih 100 godina, mir i da kažem stabilnost u Obrenovcu. I što je najvažnije, mi nismo energetski zavisni ni kao grad, ni kao država. Mi imamo naš ugalj u Kolubari, mi proizvodimo našu struju u našoj termoelektrani i odvajamo deo energije za naše grejanje. Tako da nemamo zavisnosti od cene gasa, nemamo zavisnosti od toga da li će neka od velikih sila da uslovi nešto našu državu. Znači, naš deo Srbije ovde je, da kažem, energetski nezavistan i to je jako velika stvar. S tim da moram reći da je sutra veliki događaj koji će prethoditi i ovome što danas pričamo, a to je otvaranje potpuno novog remontovanog bloka A4. I sve ono što je urađeno na tentu B i na tentu A, što se tiče remonata, je nešto što će omogućiti sve ove dalje projekte. Projekat odsumporavanja od 200 miliona eura je takođe, da kažem, jedna od investicionih bombi na našoj teritoriji i mislim da će, da kažem, pre svega građani Obrenovca imati posla, a s druge strane moći da vide kako svi zajedno napredujemo. Šta još možemo da očekujemo na ovom Obrenovcu? Nekako smo navikli uvek na neke nove projekte. Često obilazimo i mostove i autoput, širenje kanalizacijne mreže. Svedoci smo svega toga. Dakle, šta je još novo u našem gradu? Pa ono što nas očekuje u narednim nedeljama, što je jako važno za nas, jeste otvaranje treće nove fabrike u Obrenovcu. To je ogromna fabrika prehrambene industrije za preradu soje, domaća investicija, podržana od strane države subvencijama, takođe isto kao i strana, pošto postoji fama u javnosti da je samo Meita ta koja može dobije subvencije, nije istina. Evo, dobila i domaća kompanija koja će imati mogućnost da svoje kapije svojih novih, da kažem, proizvodnih pogona otvori krajem septembra i to je, da kažem, velika vest za sve Obrenovčane koji su te struke i velika vest koja će obradovati, da kažem, i naš budžet s obzirom na to da sav taj iznos od poreza na zarade dolazi kod nas, pa ga mi onda prelijemo u nove puteve, u nova igrališta, u nove objekte obrazovanja, tako da je to nešto što pripremamo za ovaj mesec, ali ono što nas čeka do kraja godine je nešto što ćemo ostaviti kao malu tajnu za naredni period. Kako vi kažete, Obrenovac dobija novo lice, je li tako? Tako je. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.